brownie izvan ovog sveta. Tako mekan i sočan da ga nikada nećete zaboraviti. Idemo na pripremu. U veću posudu sipamo otopljeni puter, beli šećer, smeđi šećer i malo vanila. Kratko izmutimo i sjedinimo. Dodamo 2 jajeta i nastavljamo da mutimo dok ne dobijemo kremastu smesu. Za vrhunski brownie najbitnija je dobra čokolada. Zato uvek koristim menaž. Isuckamo je na sitno i ide u mikrotalasno na 1 minut. Gotovo. Promešamo dok ne dobijemo svilanu i glatku teksturu. Sipamo je u našu smesu, kratko umutimo i sjedinimo. Preko cedeljke sipamo brašno, kakao prah i malo soli. Prosejemo. Sada špatulom mešamo kružnim pokretima dok ne dobijemo kremastu i kompaktnu smesu. Pripremimo manji i nauljeni pleh. Stavimo prvi i drugi sloj pek papira i vreme je da prespemo našu brownie smesu. Rasporedimo i izjednačimo po ivicama, izravnamo i ide u rernu na 20 minuta. Brownie je pečen. Ostavimo da se ohladi. Za glazuru nam trebaju moji omiljeni menaž čoko dugmići. Prelijemo ih zagrejanom slatkom pavlakom i posle 5 minuta mešamo dok se dugmići ne istope i dok ne dobijemo savršenu glazuru. Sada je prespemo preko ohlađenog brownija i kašikom ravnomerno rasporedimo i izjednačimo sa svih strana. Vreme je za dekoraciju. Šta god šareno imate pri ruci, iskoristite. Malo mrvica, malo zvezdica i spreman je za frižider. Sad nam je preostalo da ga oslobodimo, isečemo i lansiramo se u čokoladnu orbitu. Prijatno!